Eka ndabahe mwiriwe canke mwaramutse bivanye naho muherereye ijya nino cane ku bahereye ku migabane y'amakungu ya kure abumviriza ibiganiro n'amakuru byacu muhereye mu karere k'ibiyaga binini, eka namwe mutwumviriza muhereye mu gihugu ciza c'u Burundi. Turi kw'igenekerezo rya 21 Ruhuhuma 2024, tukaba tugarukanye amakuru atosoye aba yatojwe n'abamenyesha amakuru bacu baherereye ijya nino cane nkamwe mwahejeje gufyonda sabone. Ku batarayikora amanuka munsi y'iyi video uracubona ijambo sabone ufyondeko, hama uracubona n'akazogira nyine ko tuje turabana mu makuru tubagezaho kuri imbonesha kure yanyu ari nayo iyacu. Ndababwiza ukuri ko mu gihugu cy'u Burundi hakomeje kuvugwa amakuru menshi agiye atandukanye. Abatari bakeya bamaze imyaka myinshi bibaza ku ndege y'igihugu y'u Burundi yandi ikorera ingendo mu kirere aho yaba yaragiye, byarabayobeye cyane dore ko imaze imyaka myinshi iyi ndege itagaragara mu ngendo z'ikirere cy'u Burundi ndetse n'amahanga, dore ko buri gihugu mubizi ko kigira indege nka Tanzania ya Rwandair, ariko igihugu cy'u Burundi kugeza ubu nta ndege gifite. Siyo yonyene, hari n'indege itwara nk'umukuru w'igihugu, iyo ngiyo ntago iba mu gihugu cy'u Burundi, ahubwo mu gihugu cy'u Burundi iyo mukuru w'igihugu agiye kugira ingendo murabizi ko ati indege igihugu cya Tanzania cyangwa se igihugu cya Uganda. Tugiye kugaruka ku by'aya makuru kubera iki muri aya makuru tuvuze iby'indege. Ese igihugu cy'u Burundi cyaba cyabonye indege se cyaba kikuye? Turagaruka ku by'aya makuru tuyanonosore nk'uko twiyemeje kubagezaho amakuru atosoye, amakuru aba yagizwemo uruhare n'abamenyesha amakuru benshi. Turaza kubabwira ku mirwano iri kubera muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo uko byifashe nk'uko mumaze kubimenyera, kandi turaza no kubabwira ku bijyanye n'impunzi z'u Burundi ziri gutaha muri iki gihugu, nubwo nyiricubahiro Evariste Ndayishimiye yategekwa ko umutekano ukazwa. Ibyo nibyo tugiye kugarukaho muri aya makuru. Wowe icyo usabwa ni ukuba hafi ukadutiza amatwi ukiyumvira ibiriko birajya mbere hano mu gihugu cyacu ciza c'u Burundi. N'abatindiye cyane rero twinjire mu by'aya makuru asohotse muri aka kanya ariko aravugwa kuri uyu munsi. Hashize imyaka myinshi cyane abanyagihugu bibaza aho indege yaba yaragiye y'igihugu cy'u Burundi, dore ko hashize imyaka itari mikeya iyi ndege y'u Burundi itagikorera ingendo mu kirere nk'uko byari bisanzwe ku bwa Pierre Nkurunziza, ni perezida witabye Imana mu myaka ingahe ishize. Ubu ngubu rero kuva nyicubahiro Evariste Ndayishimiye yafata ubutegetsi ayorongoye igihugu cy'u Burundi, murabizi ko Burundi Airways yahise ihagarara, ariko mu by'ukuri ntihatangazwa neza aho iyi ndege yaba yarerekejwe cyangwa yaba yarabize. Hakaba harakomeje gusohoka amakuru avuga ko nyicubahiro Evariste Ndayishimiye yaba ariwe wajyanye iyi ndege ndetse akaba yaranayiriye bikomeye cyane. Ayo makuru niyo yakomeje kugenda asohoka hanyuma yuko iyi ndege ibura amafaranga ngo yavuyemo akaba yarayakubise umufuka. None hari gutangazwa amakuru akomeye cyane, dore ko ari nyiricubahiro Evariste Ndayishimiye wanayitangarije we ubwe, dore ko yatangaje ko ubu igihugu cy'u Burundi kiri kugirana amasezerano na leta yuko igihugu cy'u Burundi kigiye kongera kikaronka kampanyi y'indege igiye kongera ikagirira ingendo mu kirere. Mu by'ukuri ababyumvise cyangwa se aho byagiye binyura aya makuru abanyagihugu babyakiye neza b'u Burundi ndetse baranishima cyane nyuma y'igihe kirekire iyi ndege Burundi Airways itagaragara hano mu gihugu cy'u Burundi. Ariko ku makuru twabonye ndetse ku makuru tugezwaho n'umumenyesha amakuru wacu, izi ndege zigiye gutangwa n'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Antoine Felix Tshisekedi murabizi ku masezerano yahoze agirana na Antoine Felix Tshisekedi, amasezerano yahoze ajyana n'icubahiro Evariste Ndayishimiye yuko agiye kumutiza ingabo ku kiguzi twaze twumva kidasobanutse neza ndetse baducanga bya buri munsi. Byamenyekanye rero ko Antoine Felix Tshisekedi n'igihugu cye cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kigiye gusohoza ibyo cyemereye nyicubahiro Evariste Ndayishimiye kumuha indege, ndetse si indege imwe, ni indege eshatu za Burundi Airways ndetse n'indege eshatu z'intambara.
ibi ngibi bikaba byiriwe bivugwa uno munsi nubwo nyecubahiro Evariste Ndayishimiye atari yabitangaza kuri radiyo y'igihugu cyangwa se itangazo rituruka mu biro by'umukuru w'igihugu muri ntare ya Rushatsi hano i Gitega, cyangwa se ngo bivugwe aho ariho hose. Gusa amakuru ahari ni uko ari uko nguko bimeze. Igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kigiye kuba cyaha indege Uburundi zigera kuri 6, indege 3 z'igihugu zikorera ingendo mu kirere ndetse n'izindi ndege 3 za gisirikare, ubwo ni indege z'intambara. Murabizi ko iki gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kigura indege buri munsi, rero kikaba gishoje amasezerano cyagiranye na nyecubahiro Evariste Ndayishimiye, dore ko hasohotse n'amakuru avuga ko nyecubahiro Evariste Ndayishimiye n'ubundi aricyo kiguzi yaba yaraguranye abasirikare be. Kandi murabizi ko igihugu cy'u Burundi n'ubundi gikomeje kohereza abasirikare mu gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo guhangana n'umugwi wa M23. Bikaba byaravumbuye neza ko hari ikiguzi gikomeye cyane, nubwo nyecubahiro Evariste Ndayishimiye atita ku basirikare baguma kugwa muri iyi mirwano mu seruko bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Rero bikaba byamenyekanye bikomeye cyane. Andi makuru adushikira nk'uko mubizi, ibindi bihugu wenda bigira Rwandair, Tanzania, Kenya Airways, ibyo bihugu byose biba bigira kompanyi z'indege zinjiriza amafaranga igihugu, ariko kugeza uyu munsi igihugu cy'u Burundi n'ubundi nta ndege cyari gifite zikorera ingendo mu kirere, ndetse nk'uko mubizi na perezida w'igihugu nyecubahiro Evariste Ndayishimiye ku makuru adushikira nuko ubu nta ndege ihari imutwara ye ku giti cye, dore ko uyu mu perezida w'igihugu cy'u Burundi yagiye gukora ingendo zigiye zitandukanye, yifashisha ibihugu bigiye bitandukanye nk'igihugu cya Uganda ndetse n'igihugu cya Tanzania, akacyaka indege maze akabona kugira uruzinduko mu mahanga. Ibi ngibi benshi mu basesenguzi mpuzamahanga mu bya politike ndetse n'abandi basesengura iby'ubukungu bw'igihugu cy'u Burundi bavuga ko nyamara igihugu cy'u Burundi mu by'ukuri gikennye, nk'uko Loni, akanama gashinzwe umutekano ku isi, n'ubundi mu matangazo kashyize hanze kagaragaje ko igihugu cy'u Burundi aricyo cyanyuma hano muri East Africa gikennye kurusha ibindi, nubwo igihugu cy'u Burundi cyabihakaniye kure. Cyane cyane nyecubahiro Evariste Ndayishimiye yavuze ko abo atarabifuriza ineza igihugu cy'u Burundi, nubwo yabivuze ariko mu by'ukuri biragaragara ntago igihugu cyabo kitagira indege ngo mbwire ngo kirakize. Dushingiye ku by'abasesenguzi mpuzamahanga mu bya politike ndetse n'ubukungu bagenda bagaragaza ko n'impamvu yateye ko ubukungu bw'u Burundi bujya hasi ari ukuba n'iyi ndege itarimo, kubera ko ingendo zo mu kirere zirinjiza bikomeye cyane amafaranga menshi ugereranyije n'ayinjizwa n'ibindi bikorwa by'igihugu bigiye bitandukanye. Rero amakuru adushikira akaba ari kuvuga ko leta y'u Burundi n'ubundi igiye gusinyana amasezerano na kompanyi ya Burundi Airways igiye kujya itaravuringana abanyagihugu b'abarundi hirya no hino ku migabane y'amakungu ya kure. Kikaba ari ikintu cyiza rero twaba tubonye hano mu gihugu cy'u Burundi, kikaba ari n'iterambere kigiye kuzamura mu by'ukuri. Andi makuru munyemere twihuse cyane turebe ku makuru ari kuvugwa ku mpunzi zinjiye mu gihugu cy'u Burundi, zinjiriye mu gace bita Gasenyi Nembwa. Andi makuru yiriwe caracara ku mbuga nkoranyambaga uyu munsi ni impunzi z'abarundi zinjiriye Nemba Gasenyi muri aka gace, zinjiriye muri aka gace zerekera mu gihugu cy'u Burundi. Leta y'u Burundi mu by'ukuri ubona ko itishimiye abaturage bayo bahungutse bava mu mahanga aho bari barahungiye, bakibaza niba abangaba leta y'u Burundi n'ubundi ikomeza kubafata nk'abanyagihugu cyangwa se ari abahandi, dore ko nyecubahiro Evariste Ndayishimiye yahise ategeka itegeko rikomeye cyane gukaza umutekano ku mipaka y'igihugu. Amakuru yandi atugeraho ni uko leta y'u Burundi ndetse na leta ya Gitega bakomeza gutangaza ko ahangaha hashobora kuba haba hajemo n'abagambanyi b'igihugu ndetse n'abamaneko bandi mahanga baje kuneka igihugu cy'u Burundi, ndetse ko byanagira ingaruka zikomeye cyane ku butegetsi bwa Gitega, dore ko bari no gukeka ko hajemo abagambanyi bashobora no guhirika ubutegetsi bwa Gitega. Ari nayo mpamvu nyecubahiro Evariste Ndayishimiye ngo yaba yashyizeho
yashyizeho itegeko rikomeye cyane ryo kuba hakazwa umutekano, dore ko iri tegeko yahise ariha General Prime Niyongabo. General Prime Niyongabo agahita aryohereza vuba na bwangu mu zindi departement zijyanye n'umutekano hano mu Burundi. Ubwo rero umutekano w'igihugu cy'u Burundi mu by'ukuri kuri uyu munsi ukaba wifashe cyane, bikaba bikomeye cyane, ukaba wakajijwe mu bice bigiye bitandukanye hano i Burundi ndetse no muri komine zigiye zitandukanye hano mu gihugu cy'u Burundi. Mu nyemerere twihuse cyane tugane mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Hakomeje naho kuvugwa amakuru atari makeya, dore ko abamenyesha makuru bacu baherereye mu kiriya gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bakomeza kuduha amakuru akomeye cyane adushikira ngaha mu gihugu cy'u Burundi. Mu nyemerere duhere kuri izi mpinduka zabaye muri guverinoma ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, dore ko Antoine Felix Tshisekedi akomeje kwikanga umwanzi cyane, akikanga ko M23 yaba ikorana n'abasirikare ba hafi, kuko amakuru adushikira nuko Antoine Felix Tshisekedi akomeje kwibaza kuri byinshi ku ngabo ze, ndetse akomeje kwibaza impamvu mu by'ukuri zidatsinda urugamba, agahita rero avuga ko hashobora kuba harimo abagambanye, ari nayo mpamvu akomeje gukora impinduka zikomeye cyane hano muri guverinoma ye, akomeje guhinduranya abajenerali ba minisitiri b'intebe ndetse no muri izindi nzego zigiye zitandukanye cyane cyane iza gisirikare. Hakaba rero muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo muri Kivu ya ruguru n'ubundi hashyizweyo umujenerali ushinzwe ibikorwa bya gisirikare mushya bita Generali Chitambe. Uyu nguyu wahoze mu itsinda cyase muri groupe irinda umukuru w'igihugu. Rero Chitambwe n'ubundi akaba akomeje kugirirwa icyizere na Antoine Felix Tshisekedi, perezida wa Repubulika, akaba akomeje kumuha icyizere gikomeye cyane, akaba anakomeje kumuzamura mu nzego za gisirikare kuruta abandi bose. Uyu nguyu rero General Chitambwe akaba yagizwe umukuru wungirije uhagarariye ibikorwa bya gisirikare muri North Kivu. Benshi rero n'ubundi bakaba bakomeje kwibaza kuri izi mpinduka ziri kuba muri guverinoma ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Benshi bakomeje kubyibazaho kandi byavugishije benshi ururondogoro, baca ururondogoro ku mbuga nkoranyambaga bari kuvuga batese Antoine Felix Tshisekedi noneho yafashe izindi ngamba nyuma yo kubona ko gutsinda urugamba ari ikintu kimukomereye kuri we, kuba yatsinda umutwe wa M23 bimusaba. Munyemerere twihuse cyane. Uyu rero uyu mujenerali mushya washyizweho General Chitambwe akaba atsimbuye kuri izi nshingano yaratsimbuyeho Forus Sikabwe akaba ari we wari uhagarariye ibi bikorwa bya gisirikare hano muri Kivu ya ruguru, wari wungirije. Forus Sikabwe akaba yarakuriye ibikorwa bigiye bitandukanye byerekeranye n'igisirikare cya FARDC, ariko kucyo twababwira kuri uyu watsimbuwe ntago yirukanywe muri guverinoma, ahubwo yashyizwe mu zindi nshingano, ariko uyu nguyu n'ubundi yahise amutsimbura mu nshingano yari afite, nubwo uyu nguyu watsimbuwe yahise ahabwa izindi nshingano mu by'ukuri. Ariko hari andi makuru ari kutugeraho, nk'uko twiyemeje kujya tubagezaho amakuru akomeye cyane ndetse amakuru tuba twatohoje hirya no hino kugira wenda tubabwire uko ibintu byifashe. Nuko uyu nguyu yaketswe bikomeye cyane na Antoine Felix Tshisekedi, nubwo byakomejwe kugirwa ibanga rikomeye cyane, akekwa ko ashobora kuba akorana n'umutwe wa M23. Ibi ngibi nubwo bitaratangazwa, biri kuvugwa ko uyu mugabo Forus Sikabwe uyu nguyu bikavugwa yuko rero ari gukekwa bikomeye cyane yuko ashobora kuba akorana n'abagambanyi ngo b'igihugu ba M23 nk'uko biri gukomeza kugenda bitangazwa. Rero amakuru agakomeza avuga ko uyu mugabo n'ubundi yashyiriweho za maneko azitazwe ndetse nawe ubwo atazwe, dore ko hakoreshejwe amayeri yo kudahita bamwirukana n'ubundi akaguma mu nshingano za gisirikare nubwo yazihinduriwe, ariko muri make akaba n'ubundi yashyiriweho inzego zigomba kumucunga ndetse zigagenzura nimba ibyayo makuru ari byo, cyane cyane ubugenzacyaha bukaba bukomeje gukurikirana uyu mujenerali
Force Kambwe akaba akomeje gukurikiranwa mu buryo bw'ibanga, nubwo aya makuru nshikakaye ko atayatangaje ku binyamakuru ndetse no kuri radiyo zigiye zitandukanye, ariko ari kuvugwa n'abatari bake ndetse n'abamenyesha makuru bagiye batandukanye. Iby'iyi nkuru babitahuye, nubwo Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ikomeza kugira byinshi ibanga, itangazamakuru ni ikintu utahisha amakuru uko byagenda kose. Munyemerere duhindure iby'aya makuru twerekere ku mirwano ikomeye cyane mu burasirazuba bwa Kongo ndetse no mu buseruko bwa Kongo. Hakomeje kuvugwa byinshi, havugwa amagambo menshi agenda asohoka, havugwa byinshi, abaterana amagambo hagati y'impande ebyiri zihanganye. Uti byagenze bite? Kuri uyu munsi hiriwe amakuru akomeye cyane yuko M23 yongeye igakora agashya gakomeye cyane, igatwika ibifaru bya FARDC ndetse na SADC. Ngo kari agatego gakomeye cyane umutwe wa M23 wategeye hariya Mweso, mu gihe FARDC yaje mu bifaru atiteguye kuza irasa. Rero bisanga umutwe wa M23 mu by'ukuri witeguye bikomeye cyane, dore ko biri kuvugwa ko ibi bifaru byahiye igihe gikomeye cyane, kubera ko M23 ngo yagiye itega mu nzira zigiye zitandukanye ibisasu n'ibiturika, bikaba rero n'ubundi byashwanyaguje ibi bifaru. Aya makuru rero akaba ari gutangaza ko n'ubundi haguyemo abasirikare ba SADC n'aba FARDC bagera kuri 15, nk'iyi nkuru dukesha France 24 ndetse na bwiza.com. Aya makuru rero akaba yasakaye irya nino bitewe n'iyi mirwano iri kuhabera. Muri make umutekano ukaba utifashe neza hariya mu ruseruko bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Munyemere duhindure page y'aya makuru tujye ku basirikare bafatiwe ibihano. Akanama gashinzwe umutekano ku isi Loni kafatiye abasirikare benshi ibihano bagera kuri 6, dore ko harimo na Majoro Uwiringoma uvugira igisirikare cya M23. Uyu rero akaba n'ubundi yari yarashyiriwe ibihano mpuzamahanga mu bya gisirikare ndetse bishingiye no ku ntambara, ku byaha bishingiye ku ntambara. Uyu Majoro Uwiringoma ibyo byafashwe kare cyane ndetse n'ibi byatangajwe kare cyane, nawe ubwe yabimenye, dore ko Loni akanama gashinzwe umutekano ku isi n'ubundi kahise kabitangaza. Ariko Majoro Uwiringoma agize icyo asubiza gikomeye cyane aka kanama ka Loni. Mu magambo ye yagize ati, abinyujije ku rubuga rwe rwa X rwahoze rwitwa Twitter, yavuze byinshi kuri ibi bihano, anavuga ko ubu ngubu amahanga mu by'ukuri akomeje kwirengagiza abakomeje guhohoterwa na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, cyane cyane leta ya Kinshasa. Yagaragaje ihohoterwa riri kubera mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ko hari abakongomani bavuga ururimi rw'ikinyarwanda bakomeje guhohoterwa bikomeye cyane n'imitwe igiye itandukanye yangajwe na Antoine Felix Tshisekedi. Uyu nguyu kandi yakomeje kugaragaza akarengane abanyagihugu bagira ba Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, dore ko yatangaje ko ubu abanyagihugu bafunze ndetse babujijwe uburenganzira ubwo ari bwo bwose. Urugero yatanze ni abaturage bo muri Kivu ya ruguru n'iy'amajyepfo babujijwe gutora umukuru w'igihugu binyuze ku itangazo ryatangajwe n'umuvugizi wa leta Patrick Muyaya abihawe na Antoine Felix Tshisekedi. Ibi ngibi ni nk'urugero yatanze agaragariza amahanga akarengane abaturage ba Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo barimo. Noneho ikindi yagaragaje muri iyi baruwa wenda yanditse asa n'asubiza akanama gashinzwe umutekano ku isi, yagaragaje ko leta Iharanira Demokarasi ya Kongo n'ubundi ngo yakomeje kwica ibintu nkana, igakomeza kwica abaturage babo nkana, dore ko yagaragaje ko leta ya Kongo n'ubundi yakomeje gukoresha indege za gisirikare mu kurasa abaturage, yibwira ko iri guhangana n'umutwe wa M23, bityo abaturage batagira umubare ngo bakaba bakomeje guhunga basiga ibyabo kubera intambara, ndetse abandi bakaba barahasize ubuzima. Ibi rero nibyo Majoro Uwiringoma yakunze kugaragaza cyane, agaragaza ko leta ya Kongo n'ubundi ikomeje kwica ibintu nkana. Yagaragaje akarengane gakomeye cyane abaturage bose barimo ba Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ikindi kintu yasobanuye ku bijyanye n'umutwe wa M23, yavuze ko nubwo amahanga akomeje kwirengagiza ibibazo by'abakongomani, yavuze
bavuze ko ubu ngubu M23 nta kizayica intege ku byo yiyemeje, ndetse bemeye ngo no gutanga ubuzima bwabo ku bw'abakongomani bagenzi babo, nk'uko akomeza kugenda abitangariza ibinyamakuru bigiye bitandukanye harimo Kivu Morning Post, France 24 ndetse n'ibindi ibinyamakuru nka Maisha DRC Congo. Ibinyamakuru rero bikaba byakomeje kwandika kuri iyi nkuru, aho Majoro Wiringoma yabivuganye uburakari bukomeye cyane, avuga ko umutwe wa M23 n'ubundi icyo wiyemeje kurinda abaturage zakomeza kugikora ndetse no guharanira ineza ya rubanda. Munyemere twese cyane tujye ku mirwano yiriwe iri kuvugwa hano mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, dore ko yahuriyemo SADC ndetse n'ingabo za leta FARDC n'imitwe yitwaje intwaro nka Wazalendo ndetse na Mai Mai FDL. Iyo yose akaba ari imitwe ikomeye cyane yahuriye hano muri urugamba ihangana n'umutwe wa M23 ku muriro n'isasu byiriwe uyu munsi hariya, nubwo bitabaye byinshi muri make, ariko isasu ryavuzwe, kandi icyo twiyemeje ni ukugira hatagira amakuru abacika habe na make, yose tugiye tuyabagezaho 5 kuri 5. Hano byagenze ibite? Imirwano yabereye hano Mweso yari ikomeye cyane, dore ko yahitanye abasirikare bagera kuri 2 ushyize kubaguye hano muri iki gitero n'ubundi cya kigabwe na FARDC, kigasanga M23 yabateze bigaturikana ibibonda n'ubundi byari bizanywe kurasa umutwe wa M23, ndetse bikaba hari hifashishwe za burenda, ariko M23 ikaba n'ubundi yerekanye ikintu kidasanzwe, ikarasa izi burende zigiye zitandukanye zazanywe na SADC ndetse n'ingabo za leta FARDC. Iyi migwano rero bakaba barasanye ibikomeye cyane, ariko kuri aya masaha ku makuru twakira nuko bimaje gukomera cyane, nubwo baryamiye amajanja bombe, ngo amasasu yahagaze kuvuga, nubwo uri kumva rimwe ahandi mu rundi ruhande ukahumva irindi, ariko ngo urugamba rwameze nkaho rwahagaze. Mu by'ukuri hari gucumba umwotsi gusa hariya Mweso ndetse no mu bindi bice bigiye bitandukanye nka Mushaki, dore ko FARDC yarahiye bikomeye cyane, yarahiye ko izakura uyu mutwe wa M23 kuri uyu musozi wa Mushaki, dore ko uyu musozi wa Mushaki ari umusozi ukomeye cyane ufitiye Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo umumaro ukomeye. Mwakoze kubana natwe muri aya makuru yaragezweho kuri uyu mugoroba wo kuri tariki 21 Ruhuhuma 2024. Ciao ciao.